ISTV के पाव मियेंग ताबिरबसिंग तराम नोक्सरी गसिगी मरुबा पावदा लालौबसिंग खुलाई थादोक्तुना सरकार दा चंगजबगी थोरम पांगथोकलिङैदा MG Avenue दा बम पोखाइबदा मियोय अमा सिरे मंगा सो पाव सरोन पिजरी तोहान बा लालहुलु के लुचिंग ओरमसिंग यावना गादर कयाना खुलाई थादोक्तुना सरकार दा चंगजबगी थोरम अहान बा मणिपुर राइफल्स के बैंकेट हॉल दा पांगथोकलिङैदा बाजार मनुंगी MG Avenue दा बम पोखाइबदा मियोय अमा सिरे मंगा सोने सिटी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा MG Avenue मनाक्ता बम पोखाइबदा नन मणिपुरी अमा सिरे मैतै अमा नन मणिपुरी मरी सोने थोदोसी ngasi ayuk pung 13 rom taba matam da thokibani MG Avenue की होटल गैलोट की ममांग थंगबदा लेबा क्वामना योनफम दुकान अमदा बम अदु पोखायहन किबनी बम पोखाइबदुदा लैखद्रब मियोय अदुदी नरेश सहानी सही कुंत्रा अपोकपा राजेंद्र बिहार दगिनी हौजुना पोना बाजार दा लेबनी हारी सोलबा सिंह अदुदी विकास सही तराग मंगा अपोकपा राजेंद्र सहानी बिहार दगिनी सितंबरा सुंदर सही निपुनिपान अपोकपा रामदरी सहानी बिहार दगी हजुना पोना बाजार दा लेबनी संजोय सही तराग तरुक अपोकपा रुदाल सहानी बिहार दगिनी महाक्सु पोना बाजार दा लेबनी जोयलाल साहा सही निपु अपोकपा श्रीचरण साहा हजुना बिहार दगी महाक्सु पोना बाजार दा लेबनी लेसांगथेम जिला सिंह सही निपु निपान अपोकपा लेखद्रबा एल गोवर्धन थौबाल लेसांगथेम दगिनी सोलबा सिंह की मनुंगदा जोयलाल साहा बोम न पानमदी मखोंग अनिमक याउद्रे थौदोक थोफमदा IG LO1 क्ले खोंगसाई इम्फाल वेस्ट के SP याउना पुलिस के मकोक थोंबसिंग लाक्तुना यंगसिलकी अशोक सिंह रिम्स हॉस्पिटल पुकतुना लाइकनकी रिम्स हॉस्पिटल चीफ मिनिस्टर ओकमी बोबी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खांगम MLA डॉक्टर NG बिजोय प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम सुरेश बाबू DGP याउना मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंग लाक्तुना यंगसिनकी चीफ मिनिस्टर ओकमी बोबीना फोंदोकिबदा असिगुम्बा पांगदबा थोंग से सथबना करी सुकाना पुरकपंगमलोय असिगुम्बा थोदोक असै मतुंगदा अमु हन्ना तौबिगनु अशोकपा अमदि लैखिदबसिंग इमुंग मनुंगदा सरकार की माइकेटिगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइकी लैरिबा स्टेट्स दे लैबा प्रजा सेक्शन खुदिंगमंगना मसी स्ट्रॉंगेस्ट टामदा मसी कंडेम तौगदबनी सिगुम्बसी मसीना करिगुम्बा सोल्यूशन अमता मी इनोसेंट प्रजा सिंग क्वामना योनजरगा सिरिबसी मसा अनि मसु लै हाय अरे सी हातोगा करिनो लाकदब सोल्यूशन करिनो पुरकदब से अदु मसी तौबिगनु हायदना बराबर अपील तौबनी सिगुम्बा यामना हाइनस क्राइम हाइदारे यामना कवर्डी एक्ट से मसीना कोइदा करिगुम्बा अहोंगबा अमता करिमता पुरओय ओय सरकार की सुमाय तौदना बोम एक्सप्लोशन तौदना खोतना हाथ पकपसिन से अकोय हानदगी हौना अदुम फाइनेंशियल असिस्टेंट हाइबा तारे मगी ब्रिगेड फैमिली दुदा सिगुम्बसी अदुम लुपा लाख मंगा पी अदुगा मेजर इंजियर सिंसी अकोय क्या पीबा याबगी हाइबदु येंगा हानगी अकोयगी स्टैंडर्ड नॉर्म अमन लै अदुगी मतुंगिना अकोय पीबा याबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गखांगमना मांगजबंगाक्ता ओइबा सिगुम्बा थौदोक असि प्रजा सिंगना कंडेम तौफम थोई अमुहना थौदोक असि थोनिंग दे हाइकी I think there is no room in fact for violence. If there is anything that we want to say or express or something, if anybody wants, then we can do it in a democratic ways. There are lots of alternative means of expressing the ideas. So I think killing will not bring anything good. It harms everybody. Pripak की हानगी चेयरमैन ए नवचंद्र मदी फाइनेंस सेक्रेटरी चिंगलेन KCP केकेंगान बगी ग्रुप अमसुंग KCP MC नोंग्रेन खोंबा यावना कदर यांखै तरुक मणिपुर सरकार दा संजदुना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन तौनख्रे गसी इम्फाल के हानवा मणिपुर राइफल्स की मार्केट हॉल दा पांगथोखिबा होम कमिंग सेरेमनी हाइना मिंग थोनबा थोरम मदुदा मणिपुर सरकार की मार्केटगी चीफ मिनिस्टर ओकमी बोबी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खांगम MLA NG बिजोय चीफ सेक्रेटरी PC लमकुंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम सुरेश बाबू DGP सैयद अहमद यावना पुलिस अमदि सिविल की मकोक थोंबो ऑफिशियल कयास यावखी होम कमिंग सेरेमनी अदुदा आइन थिंख्रब लुप प्रिपाकना मिसियलनी हाना लाउथोख्रबा हानिगी चेयरमैन ए नवचंद्र लोबसी के फाइनेंस सेक्रेटरी चिंगलेन KCP केकेंगान लुप के कादर कुंथ्राग मंगा मखोयने लोइनरक्पा खुलाई कुंथ्रा KCP MC नोंग्रेन खोनबा लुप की कादर तराग मापन अमदि खुलाई तराग तरुक लोइनरखी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश बाबूना मणिपुर सरकार अमसुंग भारत सरकारना मेन स्ट्रीम दा लाक्लबसिंग बुतरामना ओपगल लोइनना मखोगी खुदोंग साबा पीबा ओइना मतिक साबा डेजिग्नेटेड कैंप अथु मतमदा पीबगल लोइनना रिहैबिलिटेशन पैकेज ओइना बैंक ता लुपा लाख अमम डिपॉजिट तौबा अमसुंग थागी अलाउंस ओइना लुपा लिसिंग मरी मरी पीनना होनरी मखा ताना हेना खुदोंग साबा कया पीनना बगे थोरांग तौरी हाइकी
KCP Kekengan bagi chairman Chongtham Manglem Zau Elias Kekengan mana matamada makoida miyam na thamlam thajabadu mangtharakpadagi miyam ga naksindana thabak tawnanaba khongthang se pakalakpani masida sarkar gi market gi mapung phana mateng pirakani haibagi thajaba lei haiki Pepaki Hanagi Chairman Ena Basandana Sarkar gi market gi khudong saba ngai dura leithokpagi mahuta isana phuba hayeng amagi damakta thabak tawsi ai gi wakal khaktamak khanba amasung kangbu semdan ojaba thibana ningtam lal hodagi miyam na thajaba hantarakli haiki KCP MC Nongdren Khomalup ke Commander in Chief Ningthojam Romena Kolai Paidra Lalo Basingna mainstream da Changsilak Pasina Lup Asina Tamliba Panda Mapung Pabangam Lagani Haki Tarongamari Lena Semis Rokram Bobina Kolai Paidra Lalo by Islina Singna Miam Yapamagi Matungina mainstream da Lak Pasitaram Oi Sakarasina Assembly segmentary tagi Afspan Nam Dura Lotokrabasu Hauzik Misi Minakaya Totally Basitagi Center na Wahang Amalak Le Haki Violence Haigadra Hingsa Haigadra Kulai Pairaga Toba Masi Muhuta Ekoi Unama Sarkarga Kusham Narga any problem Napa Korpa Amama Toda Sarkarga Kusham Narga Ekoi Si Pami Masina State Government Gi Pervido Nergana Koi Sinsoi Soina Mayanga Perminaga Wari Sarga Masima di India Government Gi Permission Low the Kawai Haibana Single Mayam Puna Maxi Perminaga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ Deputy Chief Minister ge khangamna penda bakya leirabasu punna wari sanaduna Manipur gi damak saukhatna ram hona minasi haina appeal tawki Besar mau orang dere, adum ina kera pun bukan ada orang dere. Leadership lies in the integrity. Kita mendengar juga, tak sahaja. Melalui conviction atau leadership orang ni, mana-mana kue positif kue pun nama, bahasa minat tu na, kue pun nama wari batai sah tu na, sampai Ujian sing na, hana na kue, manu cang na kue, imali baki tu, damak tani hada na, katok kiba, atau mana na tahu tu na, wajib mainstream tu, join tu orang tu nusu, imali baki damak tu, imali, bebak tu leh, percaya sing damak tu, katok pun naik na, ujian ujian mana na, unung ting na, aku pun nama, honam na. Lakatoriba Assembly Mamangda Assembly gi Contract Employees Singi Service Extension to biu haina Manipur Legislative Assembly Contract Employees Association na sarkar gi puning singsilakni Ukrul District gi manung chana leiba chinga Assembly Constituency gi manung chanba mafam marida pangthokadaba medical camp ki team among si Deputy Speaker Preso Simrena ngasima ke Babupura da leiba quarter de lam thakre singai kendra gi halang longpi kasom kolena masung chingjai roida numit humni chatakadaba medical camp awareness program aduda Imphal the specialist Dr. Mari Amadi Ukrul District Hospital gi Dr. Yauna Puna Dr. Tarana Saruyari khongsa siga Mari lena Preso Simrena hakibada matam gi laina amasung medical gi khudong sa da leiba mafam singda thengnari ba khudong sa da kaya asigi damak yengduna khongthang asi lokat pani haiki Nepal Municipal Council IMC gi chairperson Aribam Nimai Sharma gi Brahmapur Aribam lekai da leiba mayumda sakang da basna bomb thamlam le thawng adu yaning da phongdok turang asi lamdam adom gi miyam na Brahmapur Aribam lekai da wakat mi pham sa thakre desam gi tarahum de suba mapo komon numita mathaw masak khangba oza khanggatuna singu maisau khonang thabe award pirgani hari Manipur Development Society MDS na kodong popi masung kaksingi District Hospital Complex sabi Guwahati masung Manipur dagi lupa crore ani lak humbutra kani pan hen bagi Imphal da yot jinglakpa gari singi manungda auto rickshaw amadi kinetic Honda gi number sizinnaram le haina BJP State Unit ki President T.S. Zawbun haikre ngasi party da Imphal District ki Upadhyaksa Paunam Sundar Khabam Gram Panchayat ki Pradhan L Ratan Haingang Gram Panchayat ki Pradhan and Manihar Masung Hangang Gram Panchayat Ward Number Marigi Member Laisram Langlon Ba Elias Bobona BJP da Changlak pada ayaba pibi thromda wapamasi phongdo kibani thromadu mari lenena pawbi singda phongdo kibada satyo tang tara humdoida pawbi naga Baptist Association na sinduna Sanapati District ki Somai Khulda pangto kiba fellowship ki throm
yaunanaba deputy chief minister na luchingba MLA khara chananaba honaringeda makhoi laklabadi NSN IM na ambush tawgani haina kihalakpadagi khudakta lepkibasi labak thibani Manipur sarkar si NSN IM ge khutta leirabra hangki mana makha taraduna Controller and Auditor General of India gi lisingani taragi March ke tang kunthra ka matuda phone ki reporta kuno popi amasung Kaksing district sports complex sabagi yot chinglakpada aranba kaya tawkibagi report yaure Guwahati gi SK Enterprises amasung Dimapur da leiba North East Marketing Company dagi lupa crore ani lakh humudang ni pan henbagi yot chinglakpada drug control do season ki haina gari sing adugi number su piri gari sing adugi number sing da police department ki 407 amagi number auto rickshaw amadi kinetic Honda amagi number yaure asugumba ran kya tawribasi chief minister na chairman oiba MDS na thu anbani haiki hausul selakpada maroiba paw amukane pizari Lalu pasangna kulai thaduk tuna saka da tangja bagi thorom pangtuk ngai da MJ Avenue da bom pokai pada mioi amasire bangasok ISTV pangmi tabiri basing bukan